tugiye kuvuga ku birimo bibera muri Tanzania aho muri uku kwezi kwa cyenda uyu mwaka igihugu cya Tanzania cyahawe miliyoni 27 z'amayero kugira ngo kirwanye coronavirusi. Ni iki cyashingiweho kugira ngo Tanzania yuzuze ibisabwa ibone ubufasha bwo kugira ngo irwanye coronavirusi mu gihugu, mu gihe ubutegetsi bwa Dar es Salaam bwatangiye kuvuga mu buryo bweruye ko nta coronavirusi ihiri muri iki gihugu? Guverinoma ya Tanzania ikagaragaza imibare ishingirwaho mu kugaragaza uko icyorezo gihagaze mu gihugu. Igihugu cyatangaje ko cyatangaje iminsi 3 y'amasengesho kugira ngo kive burundu kuri coronavirusi. Hamwe rero mwari muhagarariye ibihugu by'Uburayi, nimutubwire, turashaka kumenya neza nk'uko byagiye bigaragazwa bitangaza mbere. Turashaka kumenya neza ko ibihugu by'Uburayi, icyo gihugu cyaba gifite ibyo cyaba cyarakoze kugira ngo cyakire ubwo bufasha bwose bushoboka ku bantu abo ngabo bahakana uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bakica amasezerano mpuzamahanga y'ikiremwa cya muntu, uburenganzira bugahonyorwa. Nimudusobanurire. Ubumwe bw'Uburayi bwatanze miliyoni 27 n'amafaranga menshi cyane nk'aha igihugu kidafite uburyo bugaragara ubwo ari bwo bwose. Ubutegetsi butangaza ko nta coronavirusi ihari, ubutegetsi kandi buhonyora ikiremwamuntu, uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ni gute rero mushobora kuba mwaratanze ubufasha bungana gutyo? Ubwo ngubwo icyo gihugu cyanga gutanga imibare igaragaza uko ubumwe bumeze. Ayo mafaranga yakoze iki? Nimutubwire. Ayo mafaranga yahawe Tanzania ni ayahe? Mwashingiye kuki kugira ngo mutange amafaranga angana gutyo ku gihugu kidafite kuriya? Turimo turavuga amafaranga y'abanyaburayi, imisoro y'abanyaburayi yatanzwe. Ni ngombwa rero ko dusobanura neza ayo mafaranga yagiye hehe, yakoreshejwe iki, byagenze bite. Ndagira ngo rero mumpereze, mube mwamaze gutangaza aho aya mafaranga yose yagiye. Mbahaye amasaha 28 yonyine. Nk'uko kandi murimo mwabyumvise muri ahantu abadepite b'inteko ishinga amategeko y'ibihugu by'Uburayi yagendaga igaruka cyane cyane ku byemezo byagiye bifatwa n'ubutegetsi bwa John Joseph Pombe Magufuli. Bagenda bagaragaza uburyo ki yagiye akeresa cyane ibintu bya coronavirusi, ari naho bashingiyeho no mu Prezida bamunenga, ndetse uyu mukuru wari ukuriye inteko akabaza impamvu ki baba barahawe amafaranga yo kurwanya coronavirusi kandi atayemera. Aha rero biragaragara neza icyemezo cy'uyu muperezida w'inteko ishinga amategeko y'ibihugu by'Uburayi avuga ngo ndashaka ko muba musobanuriye ibintu birimo biba kandi mubimpe mu masaha 28. Aha rero birahita wibaza, ni igiki cyahise kisha inyuma y'ibi ngibi? Ese Tanzania izishyura ari amafaranga yahawe? Ese byagenze bite? Ni ibintu nabyo umuntu ashobora kugenda yibaza ukuntu bimeze. Ikindi twagenda tugarukaho cyane ni ukugaragaza neza umugambi wabo. N'ubundi urabona ko atarashyigikiwe n'ibihugu by'ibihangange bitewe n'ukuntu yari ameze. Cyane cyane icyo twavuga ni nk'Ubushinwa mu gihe cyatambutse mbere igeze kubagira amafaranga menshi cyane, arayahagarika. Bigaragare ko yari umuperezida udakunzwe n'ibihugu by'amahanga, cyane cyane ko
ari umwe mu baperezida baciye agahigo ko kumara manda yabo batagiye mu bihugu by'i Burayi, batagiye kubisura, bahagaritse ingendo zijya muri ibyo bihugu kubera ineza y'igihugu. Aha rero nibyo twagira ngo urabona ko Magufuli ushobora kwibaza koko nimba koko iriya ndwara y'umutima ariyo yamwishe cyangwa se hari ikindi kintu cyaba cyamwishe, ariko mu bigaragara ntago yari ashyigikiwe. Noneho nyuma ya kiriya kiganiro rero inteko ishinga amategeko yagize, ubona ko Magufuli nyuma y'iminsi 12 yonyine nibwo yahise afatwa n'umutima ajyanwa mu bitaro. Wakwibaza byagenze bite? Harimo ibintu bidasobanutse cyane ku rupfu rwe. Aha rero John Pombe Magufuli kandi yari amaze kuvuga imbwirwaruhame ikakaye cyane mu kwezi kwa mbere, igaragaza iminengere cyane y'urukingo barimo batanga, abazungu barimo batuzanira. Ararunenga cyane agaragaza ko abazungu nta keza kabo, nta kintu na kimwe bashakira Afurika usibye kuyiroha gusa. Aha rero niho dushobora kureba ukibaza ibirimo bibajya mbere ni ibiki. Aho rero yaje kugira ati Magufuli yaje kugira ati mu mbwirwaruhame yagejeje ku baturage b'igihugu cya Tanzania, yaragize ati nimuhagarare bwuma kandi mugire amakenga ku nkingo zirimo ziza za COVID-19. Izi nkingo ni mbi cyane. Niba abazungu badushakira icyiza bakaza bazanye izi, kuki batigeze batuzanira inkingo zivura sida? Kuki baba batarigeze babona inkingo zivura igituntu? Kuki se batigeze bagira babona inkingo zivura malariya? Bakagombye kandi kuba baranabonye n'inkingo zivura kanseri. Reka tuye gutekereza ko badukunda cyane. Iki gihugu kirakize, Afurika irakize, buri muntu wese afite jaruzi y'ubukungu bwacu. Ni ngombwa rero ko twitonda cyane. Ngiyo rero imbwirwaruhame ikomeye cyane Magufuli yagize agaragaza iminengere y'uru rukingo cyane. Tubibutse ko uru rukingo mu bigaragara rurimo rugenda rwangwa n'impande, ibihugu bigiye bikomakomeye kagenda birwanga, zimwe na zimwe za AstraZeneca n'abandi benshi cyane bagenda bagaragaza ko izi nkingo zitameze neza. John Pombe Magufuli rero apfuye afite imyaka 61, akaba yarari perezida wa gatanu w'igihugu cya Tanzania. Biteganyijwe ko rero ejo ku munsi wa gatanu ariho azasimburwa n'umugore wari vice perezida wiwe, ari nawe watangaje urupfu rwiwe, Mama Samia. Akaba ariho azarahira nka perezida wa gatandatu w'igihugu cya Tanzania asimbuye John Pombe Magufuli Joseph. Akazaba rero abaye umugore wa mbere muri ibi bihugu byacu bya East Africa uzaba abaye perezida w'igihugu, akaba n'umugore wa mbere ubu ngubu uri ku butegetsi mu buryo bwa politike muri Afurika, aho azaba ahari ari we wenyine cyane. Tuzitege rero turebe koko nimba uyu mugore hari byinshi azahindura ku mitegekere ya John Pombe Magufuli, ariko mu bigaragara urupfu rwe rukaba rwateje impaka, rugaragara neza ko uru rupfu rushobora kuba rwarateguwe. Imana imuhe iruhuko ridashira, yereke intore yayo nk'uko yakunze kuyiyambaza muri ibi bihe bidasanzwe, ahamagarira igihugu cye kujya mu masengesho nk'uko byagiye abitangaza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, namwe mugomeze musengera igihugu n'abandi bose, dukomeze dufate mu mugongo abanyatanzania, ndetse natwe ubwacu tubuze intwari yakundaga Afurika, yakundaga abaturage be, nk'uko bakunze kubivuga ngo babuze perezida w'abaturage. Aho rero dukomeze, Imana imuhereke iteka, aruhukire mu mahoro.